жазда да. Чыгарың уже 10 жыл болуп калыптыр, уже көктөп кетти лоток. Алыш керек. Там мойкачы укмуш дейт. Акчанын бары ушунда. Мен ушу жерде жашайм, Мухаммед. Бат-баттан кыймылдаган, түшүндүңбү? Тетяктан суфордон баштап мону алдыргыла. Эме ким? Жоп совсем алынат. Бул үчүн аркы эмеге чейин алабыз. Ана монучу витин оңдоп коюш керек да. Канализация жок, суу жок, газ жок. Кандай болот? 6 метр бар экен. 6 метр, все, предписанияны бергиле. Шеф, эскертүү ылдый жагы бузулган. Ушул жерине келгенде токтоп калды. Все, бергиле. Срок бергиле 3 күн. Я, 6 метр, все. 6 метр. Моларда формовка кыласың кара, тротуарын карап. Молардагы эмеге сөмөй калма, формовка. Моларда формовка кереги жок, караң. Кереги жок эле мына караң токойду. Муналардын кереги жок мына. Жакшынакай калтыргыла, калган экси мо таштарды алгыла. Макулбу? Кара муналарды алгыла мына. Жок, чыккан да булар деле. Так, мондагы алгыла, тазалап. Так, мондагы алгыла. Так, на сордан кетеби? Я, все, монда заборына жылдырсын. Так, моучу. Я, чыкканбы? Канча метр чыккан? Кадамдаңыз архитектор. 3. Все, давайте. Жазы меткиле. Кайсы жерге чейин чыккан бол? Я. Все, сразу эметип, чене предписациясын бергиле, линия застройкасын коюп тур. Макулбу? Кийин көчөгө кеттик эми? Так, эме архитектор караңыздар. Архитектор. Карабаев канча чыгыптыр? Тетиги линия застройка. Я. 3 метр, все, сразу эметкиле. Предписание бергиле, жылдырсын. Тротуар кетет да бияктан. Туурабы? Мына көрдүңүзбү? Тетиги үйдүн бурчунан баштап болуш эметиш керек болчу. Так, биякты тротуарын баштабапсызбы? Я. Баштаңыздар. О, башташ керек тротуарын. Бузгандан кийин башташ керек да. Так, могу үйдүн мына бурчунан сторунан алгыла. Мына кара. Олар тазаланбай калып кетиптир мынакей. Жок, проектте. Бул очо жок. Жаз горки. Жок, сал бундагы. Жаса, ооба. Так, боларды алгыла. Эме Мухаммед, албапсыңарбы буларды? Я. Эми бүзүлүп бүттү. Все, сразу алып тазалагыла дагы бир жагынан. Ким жазып атат? Канатка. Жазып атат, Понедельниктен баштап жамгыр деп атат, Батыраак кыймылдаңыз, бүгүн барып көрөм. Тети Тотаев беле? Тотоевду и тетиги эмени. Деун, Бүгүндө 2 техника болот. Ооба. Берсеңиз жакшы болот эле. А то жетишпей кыйналып атабыз. Так, мода тет жактан чыгыптыр, Так, архитектор, канча экен кадамдаңыз? Я. 3 метрби, моучу. Моучу. Булда чыкканбы? Все, чыккан. Бул тегиздегиле мостуурга, макулбу? Так, мону карагыла, канча чыккан? Так, 3, почти 6 метр чыгыптыр, 5,5. Я. 5,5. Все, на контроль возьмите. Хорошо? Так, şu yerде тротуар жок экен. Кандай кылсак болот тротуар, жигиттер? Я. Мында бетте бар эле да, мына жер жагына салып керек. Ошону айтам да, же биягында жок, же бул жагында жок тротуар. Кандай кылса болот? Кара, могу бардакты. Кандай кылсак болот? Я. Моларды алыш керек экен, Могу эмне болгон лотоктор? Каяктан чыккан лотоктор булар? Я. Я. Мурунку лоток. Алыш керек, эмени чыгараң, уже 10 жыл болуп калыптыр, уже көктөп кеттир лоток. Алыш керек, алып тазалап. Могу бактарды формовка кылып, Олардын бар кашаларын алгыла, могулар бактарды кыйып алгыла. Карабай, эчтеме уже
Кереги деле жок да буларга кара. Токой болуп кетиптир. Сонбой калмадыш. Түшүндүңүз да? Так, могу жерде эмне болгон темир? Бул мунан жанагы Алсын өзүнүн территория үйүнө алып барсын. Ассın onu. Açık koyun dedim. Азыр бүгүн ассın. Я. Могу кара. Бул жерден бир тротуар бар. Ооба, караңыз. Либо биягынан, тегиле тиягын бергиле. Бир тротуар сөзсүз болсун. Так. 2,5 метр жылды бул. Керек деле жок. Менде жанагы фонтан бар болчу, эсиңердеби? Могу жерге бир арча тигип койгула, жакшынакай кылып, макулбу? Так, мой Исламбек кафе. Бул жылды. Так, оң жакабы? Ой, сол жакабы? Бул жерде тротуар барбы? Я. Артқы жағында бар. Могу чыгып кетиптир, а? Мында эми айла жок. Кандай кылсак болот муну? Муну арендага отургузса болот, а? Басқан арендада бар. Я. Бир 25 ашча жери бар. Арендадан төлөп турган. Төлөтүп аренда? Ну, все хорошо. Башка айла жок бул жерде. Жок куруп койду да, эртерээк кыймылдаш керек болчу да. Бул жерде тротуар жок, муяк бетиндечи. Муну алдырасыңар. Муну алдырасыңар да, көрдүң мына тротуар мына. Көрдүң? Мына. Как раз тротуарга курганда моч. Муну алдырасыз, түшүндүңүз, а? Алдырып туруп тротуар муягынан да кетиш керек мынакей. Могу бактарды бир сыра формовка, формовка кылып алып тазалап. Мына көрдүңүзбү тротуар? Замирбек Байшевич. Мына тротуар. Мына тротуар. Так, монда алсын. Алсын бул. Тротуарга куруп алыптыр да. Бүгүн алдырыңыз. Бүткүчө алып, тротуарды ачып койсун. Замирбек Байшевич. Түшүндүңүз, а? Могу Сулайман групп строительная компания дейт. Алсын. Так, канча метр чыккан бул? Кыйлакчы болгон. Все алсын. Так, кадамдабайсыз канча экен? 8 метрби? Так, Адилет, рука, пособие, контроль, пишите. Так, эме, Орунбек, так, бүгүн 21 март, 1 апрелге чейин таптаза кылып тротуарды ачып койсун, макулбу? Мына жерде, мынабы замен масла, автомойка, молар бардыгы аренда төлөйбү? Парковка отургузабыз. Жок, төлөбөйт булар, буларды төлөткүнүң. Түшүндүңбү? Мына автомойкачы укмуш дейт. Акчанын бары ушунда. Могу замен масла укмуш дейт. Акчанын бары ушунда. Могу бүт эгер неме этпесечи, монда тосуп кой биздин өзүнүн территорияны. Түшүндүңбү? Мына. Мына эгер жок төлөбөйм десе, мындай тосуп кой биздин жердичи. Мына тосуп кой дагы болду. Куда он денется төлөйт. Түшүндүңбү? Төлөсүн. Могу өткөндө айткан болчу, ошол ойдон калып кетти. Булчу. Мухаммед, сен начар иштеп атасың да, тууганым. Өткөндө ушуну айттым эле, болду шеф алып коем деген алган жоксуң. Кара. Могуну алган жоксуң, могуну алган жоксуң. Так. Орунбек, могу балага техника берчи. 2 шахман, 1 экскаватор бер. Бүгүн ушу жакта иштеген, түшүндүңбү? Замирбек Байш, караш мына уят эле, мына биздики да видно, что Мерияныкы. Кара. Алгыла мончу. Алып кандай кылабыз мунучу? Башка жаңы. Остановка керекпи? Остановка керек. Эме жүрө берди маршрутка. Срочно маршрут эме. 25. Мону кара, Мухаммед, бардакты карачы. Шаардын центри кара мына. Мону батыраак бузуп алсын дагы эме тоссун анда. Кайсы компания алган? Билбейм, кайсы компания. Все, алды, албаса буздургула. Буздурдам, но үстүдө билбейм. Мына кара. Мен ушу жерде жашайм, Мухаммед. Бат-баттан кыймылдаган, түшүндүңбү? Так, могу тинкелер алынбап турган, Мухаммед. Могу жакта тротуар керек. Замирбек Байшевич, бuyakta тротуар жок. Бул жакта бир группаны таштаңыз, түшүндүңүзбү? Тияктан өткөндө ачкан ошол ойдон калып кетти.
Наркалиевадан баштап бир катарына бир жагына эме тротуар. Макулбу? Мооларын баарын алгыла, көрдүңөрбү мына? Şu предписаниени бергиле, мону тазалап, кайгынан тротуар кыласыз мына? Азыр көрүп турбайт. Так, тротуар моягынан кетет, а? Ушул жерден кылабыз. Так, могу Ричман кафечи. Я. Көрөлүчү. Так, я. Жылдыш керек. Кайгына чейин архитектор канча чыккан? Я. 4 метрдей. 4 метр чыкканбы? Киргизгиле. Так, кайсы стор? Я. O şaşlıçını alış gereken ha? Şu algıla. Alıp tazaлагыла. Kança çıkıptır kadamda koyulaçı? Şu algıla. Moyaktan başlap tetiği yemeğe değer emettiler. Tigi stvorga. Makul bu? Так, тротуар bu yoqdan ketadi. Так, моған қара мына мусор, Мұхаммед. Қара. Іштебейсің десе айтасың, жоқ, шөптейсің. Қара мына бардак. 2 метр жылдырса болу ғой? А? Хотя, жоқ, салбан нар жағынан дағы емессің. 3 метр жылдырсын, өзі 5-6 екен, 3 метр жылдырсын, мақұл ба? Так, моочо. Бұл үшін жаңы деген кафе үшін бұл жаққа алды. Бұл жағын босатып берді де. Ова. Бұл жағын өзінің бұл. Жоқ, албай ба? Я. Керексін алдық та осы. Бұл жағын дел алыш керек екен ғой, қандай болады? Я. Алды тау? Алсын. Бұл жағын босатып берді. Ова. Так, моғын өмі үшін алып айтасың, моғысын. Я. Алып отастайын. Моğlar şey. Бұлар үшін мына қатандаш түрделей мыналы алды уже, бұяғын өздері баштайды. Aldıq gerek batıрақ. Алдық та уже. Қиын болсаңыз мынаны алдырғыла деп келеді, мына алдырдық бұйырса. Дем бұяқ. Ана мына жерде да, мына жерге сен кафе бар біле, уже бұл да жылды. Моğda жылыш керек, тұра ғой? Так, моğ строй компания, қайсы компания? Аманат. Жылдыр арқа. Қанша жылыш керек? Ошо мына сторменен тең жөнөп. Почти бұл қайға жейін жылыш керек. Ya. 25 деп белгілеп бергенбіз. 3.25 жылсын, 3,5 жылсын. 3,5 жылсын. О, канти. Контейнер қойалды. Так, bunu alış керек екен, контейнерді. Тетяқтан суфордан баштап оны алдырғыла. Еме, кем? Дастан. Мақұлым оны алдырғыла. Мо заборды алсын. Так, оны да порядок приват етсін. Қара жақшылар оңдосын. Қара жасым жарабай қалып тұр. Мына моғалар почти еме чип кеттіра. Ай. Тету бұрышқа шейін алыш керек. Мына контейнер алдына шейін алыш керек, не? Бұл гаражда бұлтыр алдыртқанбыз. Ауа. Bunu қандай алса болады? Заборды алып қойышық. Заборды алып тұрылық. Контейнер алып қойышық, контейнерді. Біз тазалап береміз нерді. Тазалап, ашып қойыш керек екен. Полын тап-таза қылып, жаңдан фундамент қойып, пескоблокпен ұрыссын. Açıp koşadır olatayı. Buna özü linya застройка mı olsa gerek ha? Ya. Ya. Bak gördün. Tekrar için tazlaş gerek. Moldan tazlaş gerek. Mobile olan kampanya. Amanat pa. Şu ең бардақ қылған аманат мен арбат екен, а? Шарды бардақ қылған ұшылар екен, да? Они хорошие деньги зарабатывают.
Ну, қарабайт екен да. Так, мо заборды алдырыш керек екен, а? Қарағыла заборды, мақұл ба? Мына астында комоктарды полный алдырыш. Ооба, шу комоктарды алдырыш керек болды. Дизайнер беріп, ескерте берсеңер. Ооба. Бұлар келештік көрмейінші. Мына астындағыларды, мына бак ойындағыларды алады. Полный айланасында. Қачан? Уже баштайды, жақында баштайды. Қачан жақында баштады? Кече мен мұяқа чейін шығып олдады да, бұларча. Азы мыйзамсыз ба? Бұлар шығып алған да. Тракторға шығып алып баршы. Оша нарқым еме қара ет жашылша. Ескі здания мен. Бұлар міне беріш керек обликті ше. Облик пе? Ооба. Сонның жасады. Давай, на контроль возьмите. Так, еме, Дастан. Дастан. Моғын еме түсіндің бі? Чоғу. Предписание белгілет етігі сорға чейін алғыла полностью. Çıkmaydı da biz milisyanların geliriz. Bunlar biz gelgende жылдар. Все. Билем ойып чыгып алат. Мына жоқ совсем алынады. Бұл үшін арқа емеге чейін алауыз. Ана моғын үшін витін оңдап қойыш керек та. Бересін. Ооба. Респект полный. Мына моғы сорға чейін алғыла. Мына көрдіңдер бі? Мына. Мұның іші базар бі? Мына соның базар бар екен бұл ішінде. Мына қаратшы. О, шикарный базар бар екен. Мына моға чейін полный тазалағыла. Мақұл? Ооба. Алан архитектор. Моны бетинче эме бергиле единый облик. Biz eskisini verdik, bular bizge işlep geldi, biz makullaşıp verdik, şunları жасағыладық. Все болды. Деме, сіз өзіңіз на контроль возьмите. Мақұл ба? Өзіңіз на контроль возьмите. Тетіға чейін, а? Все. Хозяин çıkırgan mı? Çıkırıp aytып давай. Ооба. Так, бұл жақта да тротуар жоқ. Тұрау? Так, қандай қалауыз? Я. Adam көбөйт. Айыва көйтет берденші. Машинада көсе берді. Машина да көп, кіші да көп. Еме көп. Так, қаяғынан береміз бұны? Екі жағынан береді. Давайте. Ушул жерчи укмуш мындай. Эме көчөдө оживленный көчө. Так, ошондо кайсы жерден болот эме линия застройки? Эме архитектор. Бұл жерде жаңа мынау ескі құрылыстан мынау ғана бар екен да, мынаны жылдыр болса қалғанында не бар екен. Екеуін сөйлесіп көрелі. Так, тетин сорунан кетиш керек экен да? Мыналарда чыгып ал. Я. Стройкаға кетіп Так, моу. Мына да дом. Көрдүңүз? Я. Наркы дом, эски мына дом. Кыртытагы ошонун. А, все. бұл жерде, мына жерде 1 гектар жерде мына бір кіші алып тұр. Жақында стройка ашты еткен дом. Ал береді. 1 гектар жер полный алып беру болып бар. Все алса жакшы болупту, жылдырсын батыраак. Я. Бузуп баштаган окшойт да? Азыр кара мынау Аманат, бул кайсы фирма? Бұл жаңы шыққан бала. Кайсы фирма? Селек, ең ачы. Эми азыр булар домдорду куруп атат. Каяк кулайт канализацияга? Канализация жок, суу жок, газ жок. Кандай болот? Канализация мурдагы эски канализация, суу мурдагы эски суу жетпейт, отопление жетпейт. Кандай кылабыз? Только совместно баадыр. Құрылыс компаниялар демилиги менен чыккан эмесин биз берели какой-то часть канализациясын курууга жардам берели деп. Канализацияны куруп жардам бербесе болбойт булар. Уже мы сами не осилим. Бар эле эмете берсе. Даярын эле куруу эле улап кете берсе, ана ким эметет? Аны болбойт да. Акчанын баарын булар алат. Bir ayıl da bu. Ооба, бир айыл, Я. 100 квартира. Ооба. Тем более. Мо совсем эле чип кеткен го дейм, я. Сол bir болып алып отыр да барды. Алып тұр уже. Просто азыр кичине акча неме болсо мына азыр айдан башын урутат деп, же многоэтажкабы, же торговый центрби деп атат да. Анан бул условиялар задание берсе болот. Ооба, эметкин. Баягы ачып берсин бизге тротуарга. Тротуарга. Моларча.
Trotuar var. Trotuar var. Turversin bular. Жақшынаqa ekan. Так, бұл көшені басқанбыз, же басалак? Ya. Bunlardan ödeyeceğim. Basılıyor. Narkasıрақ бұл болады уже. Мына bir группаны таштаймын бұл жерге тротуарға. Мақұл ба? Берге тротуар сөз керек екен. Бұл жерден баяғы жерде. Ауа. Үш, аз мынау 4-ші тротуар болды да сізгече. 4-ші тротуар болды. Барын санап келетем менше. О, қарачы бұл. О, қанша жыл болды дейсің о, қара? 50 жылдан жоғарыда. Сказкадар тараптар. Сказкадар тараптар. Ауа, жомоқтоғы дырақтар. Жомоқтоғы. Мутфилм же? Бұларды алып біле қой бұлар. Қара, мұны алауыз тұрауы. Так, значит, Молданияз, а? Жалиева. Все, значит, Алиевадан эне өзінің көшесіне чейін полностью bir бет тротуар. Нарқы емегіз суырға теңдеп тұрып тосып қойғылы, мақұл бұл? Мұны алып қойғылы. Мұны решеткасы бар алғамыз. Ава. Анан мұны албайлы қойғойын бұдып, соған тас, не қылайын? Албайлы қойсын, жақшына қайкен. Бұл өмде екен, детский сад. Бұл алыш керек, мұна көрдіңер бі? Ава. Мына жерден bir firma satып алыпты, үй салам деп, үй салам деп. Оң жақ. Бұларға үйді салат. Проблемасы бізге жүктелу датта. Ақшаны алат кетеді бұларыңша. Так, мұнысын алып қойсын, әме айт. Мұны Орынбек. Мұны алсындағы үстірек бейгірек көтеріп тұрып, жөрлі монтып қойсын. Прожектор сияқты қылып. Мақұлы бұны қарай емет қалып тұр. Ава, жан көшеттермен. Ошонда екі көше болды. Жаңағы қайсы көше болды? Жинақ. Ава, жинақ менен мұны. Компенсация беріп мына қара, мынау сорғы чияларын барын алыш керек та. Бұл бойынша мында да. Мынаға документтер бар. Мыналар алады. Бұлар жекеменшік болған үшін бұлармен сөйлесіп жүргізіп жатыр. Біз алабыз да. Оны полностью алғыла. Оны сөйлешкілі, компенсация берейлі, либо башқа жерлеріне участок берейлі, даканс алғыла. Мақұлы, екі бетінден алғыла. Бұл яқта бізде неме бар, Я. Бұл жерде қарайма. Пат-пат қимылдашуыз керек та. Самирек Башевич, қара. Так, молар қандай олда деп, әме, қачан латок қойауыз? Латок. Келген қойып оташым. Пештен келіп үчіңе уақытыз қалды да, тегілер ойған ақсан деп көше 4. Тегілер айтты, еккен жерде оңын ашты. Замирек Башевич. Замирек Башевич, ма көрдіңіз мұна, тезірек шоны қимылда десем. Қара. Bir көчет кеш қалып отырады. Азыр латап көчет проблем болып қалды. Көчет шекесіне отырыз. Қандай отырғызасың? Отырғызар емес. Жанын аккуратно қойып. Бұл дағы берде латок еме бар, тротуар бар. Латок и озеленение, да? Су жоқ. Қандай лазым суны? Латок сатып келеді, да? Ошонда бізде Мамырова. Жиннар. Заднепровский. Сранқұл жиннар. Сранқұл. Төрт көче. Төрт көче латок и бақ. Нар жақта екі жағынан Тротуар. Қанша көчет өз бар ем азыр кем? Еге тұрғанмын 300. Егілелік пак, Vaxtı dep sevgile, mon dep sevgile. Dep sevgile mon. Zdravstvуй. Mon dep sevgile, avaylagla kraskan. Zdravstvуй. Zdravstvуй. Ay. Xudo xolasa yo'lda ochib olsak.
Көчөлөр жакшырап турат. Ооба. Мына кандай бардак болчу эмес. Сонун жол болуп калды, Кудай кааласа. Пробка болчу, мурабыларын коюп койсо. Я. Ай. Зажла. Лентаны кайерден коёбуз? Артын коебуз. Ага. Тайыр экен, жо сак боло берет экен. Как раз мынаке. Демек, жакшы болду. Мынакыра тротуар бар, кенен, тротуар менен келүү бактар бар мынакей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мына биякта теп бүтүп тур, а? Бойда тазаланыш керек экен, а? Так. Бат-баттан, жигиттер, бат-баттан. Так, урматтуу коллегалар. Батыраак боло, батыраак. Так, урматтуу коллегалар, бүгүнкү менен рейд бүттү. Айтылган тапшырмалардын баарын өзүңөр аткаргыла. Основной тапшырма Савренпаевич сиз. Так, ОМС и сиздики озеленение. Ошондо 4 көчө лоток озеленение и 3 көчө тротуар. Так, бүгүн техниканы бересиз, сиз бересиз. Мухаммед Хана, түшүндүңүз, а? Все болду. Так, сиздики боюнча эмеге келет да бак бүгүн, а? Азыр президент кетсин, президент кеткенден кийин. Все. Так, ребята, не отдыхаем, работаем. Времени очень мало. Көчөттөр кургап калбасын. Замир Пач, сиз батырап тилер менен иштешиңиз, эми заводдор мененчи. Батыраак иштеп, эмес керек, куюп, бүтүрүш керек. Макулбу? Сиз жанагы освещениени бүтүрөсүз да бүгүн? Эми келет ал. Эртеңден баштап бүтүрөсүз. Все, урматтуу коллегалар, бүгүнкү менен рейдибиз бүттү. Каждый занимается своим делом. Биз азыр саат 8:30 бак келип, президент менен чогуу болуп, ачып, майрам менен элди куттуктап, шаардыктарды президент узатып коюп, анан келип көчөнү ачабыз. 2-де ачайлыбы? Жумадан кийин ачалы. Кана, амин, тынчтык, жакшылыктар болсун.